Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi nk'uko bisanzwe nanjye nshimira abakoze subscribe kuri YouTube channel yacu kandi nibutse wageze hano bwa mbere ko subscribe hari inkunga ikomeye kuri njye nayo kuko bigufasha kutazongera gucikwa n'ibyiza byinshi tubageza uko bwije n'uko bukeye. Niriwe njya kure impamvu itumye nza hano no gukora icyo bita premiering ya EP y'umuhanzi bita Juno Kizigenza, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bahanzi bari kuzamuka neza. Hari abantu benshi bagiye bambaza batese ko ntacyo uvuga kuri iyi EP igiye gusohoka, ariko mu by'ukuri igihe cyari kitaragera, igihe cyanyacyo cyari kitaragera. Reka mbibutse ko igihe ari iki cyo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri iyi EP igiye gusohoka. Iyi EP rero y'umuhanzi Juno Kizigenza yitiriye 6kg cyangwa se 6 kg cyangwa se ibiro bitandatu mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni EP igizwe n'indirimbo zigera kuri 6. Akaba ari EP Juno Kizigenza agiye gusohora kuri wa gatanu tariki 24 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2021. Akaba ari EP agiye gusohora nyuma yo gusohora indirimbo Kizigenza imaze kurebwa n'abantu bagera ku 248 mu gihe cy'ukwezi kumwe, ndetse kandi iyo ndirimbo akaba yarayisohoye yashize ibyumweru 2 byonyine asohoye indi ndirimbo bita Please Me imaze kurebwa n'691, indirimbo itaravuzweho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Juno Kizigenza rero mu gutangaza iyi EP, dore ko yabitangaje mu minsi ishize ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 ubwo yasibaga amaposti yose ari kuri Instagram yiwe, arangije ahita ashyiraho ibintu bijyanye na EP agiye gusohora byonyine. Ubwo Juno Kizigenza arimo aramamaza iyi EP we kandi yakoresheje uburyo bwo gupostinga abaproducer batandukanye yagiye yifashisha muri iyi EP we kugira ngo ikorwe. Abaproducer yakoranye nabo kandi harimo uwo bita Bob Pro, hakaza Aba Skills, hakaza Santana, hakaza Medbeat, hakaza Pastor P, hakaza Element ndetse na Holybeat. Urumva ko nyine abaproducer bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, bishatse kuvuga ko iyi EP izaba ifite ireme nk'uko na 6kg bisobanuye ibiro bitandatu. Ni ukuvuga ngo nyine ni indirimbo zifite ireme rya danje, ariyo mpamvu yahise 6kg, kuko urumva byonyine abaproducer bakoze kuri iyi EP ni abaproducer bakomeye cyane, ni abaproducer bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ni abaproducer bazwiho gukora indirimbo zirenze. Urumva rero izi ndirimbo ko ari indirimbo zizaba zirenze kandi n'indirimbo zitezwe n'abantu benshi, dore ko Juno Kizigenza navuga ko ari mu bihe byiwe kabisa. Zimwe mu ndirimbo ziri kuri iyi EP harimo iyo bita Aracyagwa, hakaza iyo bita Monica, hakaza iyo bita Taruka, hakaza Umufungo, hakaza Konsoma ndetse na Birenze. Ibi Juno Kizigenza kandi akaba yarabitangaje mu minsi 6 ishize ubwo yavugaga ko ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 aribwo iyi EP yiwe izaba igiye hanze. Juno Kizigenza rero kuri wa 4 yongeye gupostinga ifoto yiwe arimo arabwira abafana be ko EP ari wishyireho kuri uyu wa gatanu saa 3 za mu gitondo. Akimara kuyipostinga abafana be benshi bagiye batandukanye bagiye batera comment bavuga bati kabisa we can't wait, abandi akavuga ati tubabarira ushyire hanze vuba vuba. Mbese urabona ko nyine ni ibintu abantu benshi bishimiye, ni ikintu gitegerejwe n'abantu benshi cyane cyane ko uwo bita Juno Kizigenza navuga ko muri iyi minsi kabisa ari mu bahanzi bakunzwe bitewe n'udushya ari gukomeza kugaragaza mu bikorwa byiwe, ndetse kandi bigatuma yigarura imitima ya benshi. Rero sinagira byinshi mvuga, reka mbifurize kuza kuryoherwa n'iyi EP ize kunyura amatwi yanyu kandi baryohere, kandi mbibutse ko gukomeza gufasha muzika nyarwanda ari inkunga ikomeye kuko bidufasha kugera kuri byinshi, kuko uko muzika nyarwanda itera imbere n'igihugu cyacu gitera imbere, ndetse kandi n'abandi bantu bakora ibijyanye na music, yaba abahanzi, itangazamakuru ndetse n'abandi, urumva ko nyine nabo bazamukiramo. Niyo mpamvu rero tugomba gufashanya muri byose. Kora subscribe kuri Stream Jesus Entertainment dukomeze tugendane 5 kuri 5.